Namar ka jingbuan parat kisrok ki bratwa ka yung senjar jing ki jingking par kamjuru ka jing sniyo parat kisrok chiki thain ranikor ka sang KSU ranikor circle kelap merapai ba banadu ka khasan tarik mata ubnai karam syashu yiki kali ki baket palat put banya na ranikor sya ompung bot kamjuru na ranikor sya mau korwat u presiden juga sang KSU ranikor circle usamna markoni thangni ule thu ba ka jing sisya na kelang ki board district kelap penjari ya ke kendon sis pa asap hosau CRPC haka bala khang persya ya ke kali ke bakit palat put baknya nang baju ke surok hanrei penman le ui mena ke por syakapor kini ki kali ki ya ibe sahu klam ke jing salia bat dak pen khenru ya ke jing penjari ya ke kendon sis pa asap hosau CRPC haka juga por na kale juga sangru ka kentu ya baro kinang nya kali kham tam me ya kinang nya trok bagini trailang bakaseng nang bagini ki surok ya ki pai ba kenembu ke jengma namar ke jeng kit khia parat ke joki lan ke jeng ke parat pu ke joki kalong ke jengma ya ki weipat ke kali ki baya lengba jok ke ni ke surok Sekal ni hadin ba hila yesong perkhat namta kasurok hatai po area jong karanikor ko bayat lamba kasinong ranikor pokro bat hadu hampung kaban lech samusram te nakaliang jungi hila perkhat hadin ba ngili ki drop overload ki babon ma ki balayat ta mantamit te ngili ka jingjot ki surok ngili ya ki jing tua ki jing hap tiki kenro gitu ki jingking margi hadum ta apo jong ketu ke area ka surok kaba ki jingking kidang don hadu nyoteli ki badang de ki ciking tiang hangsha kini kaba man kapor ka juan ra ki jing ko akaya ke yang nomor ba kini ki jingking man kapor ki cuyai pentot ki jing ko nomor pa ka jingyat ki kali overload menta kalong lapun ba tikini ke ba nakliang seng mila chong perkhat ba ya menta ke mar kade ke por liur ka surok ro kala chong jam ki jingking ke ba telot ke ba nakliang ka pliudi ke balabu iki signboard menta palat sibnai kalabu man ki jingking ding ke labu bankit khandai ton te ka seng nakliang jungi ngimkhang ita kitrok ki ban yat rei nang ni syakmat nadu kapsan tarik kidai ban kit baik saupot amdai ban palat ya ka saupot ya kajingkit jungki khnang ba kajingkit kanamlong overload palat te nomar ba ni ba kajingkit overload kan bu jingma sibo ni kijingking nomar ngidon ya ki main kijingking ba jerong ngidon artli ke badon ha Borbersing Bridge baka hapo umpung te kini kijingking kidai balarim ba apo umpung lay te kabangi kwa na kaliang jungi ba kitrok kide banyat kawe kimde banyat kajuk opor lada kidon kitrok overload te kum kini na kaliang seng ni pentep syaparo kin ki banyak trok ki bakit kok ki ba warna po nong jeri ki bayat lang bayat ketu kesrok so ba nadu khatsan tarik amdai ban aidau kano na kaliang seng ni kwa ki baladon lupa ki baladut lupang te po nong jeri ki balad full load kide ban mino kide ban nyatnyo nadu khasan tarik kaseng ngin bu no ya kajing checking kaba kinyat kin tabet saupot kam kimde ban palat ya ka saupot nomor katon kanlong hapo dakuno gnoro hapo kharlaiton kide ban kit ya kata nakaliang kaseng nomor yamanta mar dei porslap kaba ka songjam ka lenti kasengkin ni kentu pakin ya trelang bat kaseng te kani kalong gajing tu jungi na kaliang karan korskel yang la po ka kisu ba sobha ban trelang pat kaseng na kaliang jungi ba hadin bangilei ba ya kajing penjari jung disi na po district man penjari 14 APC apo iya ki jingking kasilong tangasla kapsen trekam te kini ka 14 APC jung ka
distrik kepala penjari depusi nginsa penterikam nakaliang jongka ki isu ya kita ke area berhoi takani kamde tangi ka surok jongka po ke area border jingi poran kor bre kani ka surok ka bawan nama korwat ka bayat lengbay kanonga bat ya badmi poran kor kanir ya menta ka porliur nila saki menta ki baga jingtua kini kenro ya menta porliur sobha mdei ban kit overload te kumtahi nakaliang jungi kaseng ni kentu ya baro parki pai ba kini trelang ba nakaliang jungi kaseng adu karsan tarik nginom sengap yano lada kidon ki ba kit overload palat adu karsan tarik